Om Swastiastu. Rahajeng Rauh ring video pembelajaran. Melajah bareng. Iwayan Wikana. Sampunang lali like lan subscribe. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Niki Mawasta anak Mapidarta. Nejani Dingehang. Ainggih bantang petemone mangkin pidarte lanturan bage kepingkali sedurung kelanturang sisya mangda uning napi tetujon melajahin pidarte punike sana ke pertama mangda uning peti kesan mapidarte sana kepingkali sisya mangda wagen ritat kala kacang mapidarte sana keping 3 mangda uning bebaosan sana tiosan ring pidarte ainggih materi pidarte pahan papat indik teti kesan maktang pidarte ritat kala pacang wacen pidarte wenten makudang uger-uger sane patut keuratian luwir ipun sane ke pertama wicara utawi topik. Wicara inggih punika kewagedan ngolah topik utawi tema pidarte sane jagi kebaktayang mangdani presiden nudut kayun para pemiars. Sane kepingkalih wirama utawi intonasi suara. Wirama inggih punika intonasi suara sane anut ring pungelan lengkare mangdane preside kepiragi lengut oleh para pemiarsa sane ke bawah pungelan lengkare wantah bagian utawi jeda kalimat sane keping 3 wiraga utawi gerak tubuh. Wiraga inggih punika kewagedan maktang pidarte antuk semite lan laras rikala mapidarte. Sane keping 4 wirasa utawi penghayatan. Wirasa inggih punika kewagedan maktang pidarte kecihnayang antuk rasa mangdane daging pidarte sane kebaktayang punika presiden wak rasa kayun sang sane mirengang. Selanturnya nih. Ainggih ngiring lanturang ring pahan materi keping 5 luwir bebaosan pidarte. Saluwir bebaosan pidarte wenten makudang-kudang bebaosan sane katahnya ne patah nanging parinamanya ne metiosan. Luwir ipun Dharma Wecana. Dharma Wecana inggih punika bebaosan mebasa balik alus ring acara pakraman sane medaging seindik-indik ajahan agama. Sembrama Wecana. Sembrama Wecana utawi kata sambutan inggih punika bebaosan mebasa balik alus sane kewedar pinake penyangre sejeroning acara pekraman utawi pinake penyangre tamiu sejeroning upacara adat utawi upacara agama. Atur piuning. Atur piuning utawi laporan inggih punika bebaosan mebasa balik alus sane nguningayang kewentenan karya sane kelaksanayang. Dharma Tula. Dharma Tula inggih punika acara sane merupa pebligbagan utawi mesadu Arab atau diskusi seindik ajahan kepatutan utawi ajahan agama. Widya Tula. Widya Tula inggih punika pebligbagan seindik-indik daging keweruhan utawi ilmu pengetahuan sane wicarayang. Dharma Suwaka. Dharma Suwaka inggih punika bebaosan ngabdiang kepiolasan utawi daging ipun wenten sane jagi kesuwakayang sima krama.
Simek rame inggih punika pertemuan medarme suake sane kepinguntat saur pitaken. Saur pitaken patah sekadi tanya jawab. Inggih alit-alit sareng sami. Dumugi alit-alit sampun preside kresep antuk materi sane sampun sobehang titiang iwau. Sane mangkin angin bantang pepelajahan durusang alit-alit makarya imbe maktayang bidarte. Benjang kecunduk malih ring video selanturnya nih. Kiring channel melajah bareng. Matur sukseme. Om Santi 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 Om.